Ka Deputy Commissioner ke Distrik Southwest Khasi Hills kakong isawan dalalu kala pentip bolodan ui beriu ubana East Khasi Hills ubala test positif na kebentar ke Jepang COVID-19. Bat ha ke Southerik ulalet cakar Rangthong PHC banet bo ela kebahayang kabadi genong trei hakani ke PHC. Kumta barok genong trei jong ke Rangthong PHC kibadan hapo jong ke PHC na do ke Southerik unailar kasnam arajar arpo. Labatha iki bagi di bancong penkerpang no LD halayang bat bakin ab gijing batha banle ke test na ke District Surveillance Officer. Ha ke jogo por kan ke Deputy Commissioner jong ke District Southwest Khasi Hills kal karpat e barok kitu ke balalet sekarang Rangthong PHC ha ke sau bat santerik unailar menta kasnam bagin chong penkerpang no LD bat manfon ke District Control Room na ke benta gijing batha bat bakin pet bhai la ke jengkot jengkhia bala de gidan ginu gidak kishin kum gejerho ke jingshet ba gijing syam jeng e akabaring bat penihar mensiam ken pentip no mardor saka control room ya ke Rangthong PHC an sa Khang shwa hang ni arsingi kenang banla ban pendep ke jingwa di ke be kendo yau niu balayo ke jingpang COVID-19 ban test bat ban penkhoj bat penser dawai bat akini ki arsingi ka mau kerwat CHC kan pet ke jingan kam hakaliang ke kot ke khia na ke bentaki snong ki bahap apo ke Rangthong PHC. Ya kata ni midang yang putih, midang yang pan yang kacang pencai, naki potpek jangka health pada East Khasi Hills District. Namal ba kumlu ba hakapor ba udang up ya result yo akan ni na quarantine. Dia tadi ngala ai ka jing tha District Surveillance Officer ba in yo ya jing shai na po East Khasi Hills kenang demilu ni pula. Di alor ka tu ka jing jamin ni ka ba nila yo tip Limbau District Surveillance Officer but Limbau di Potpech for East Khasi District. Don uwe beriu ubala test positive iba one chaka district joni. Lingkar bat iwe iba him iba tengah orang Rangthong PHC. But haka Southerik laya dong kumba sausan kenta shani suka mekawat. Si shen adin pemiyo kata kejintip bila shen neki steps ban ningkong ban Khang shwa ya PHC nama jenis mutu bau ta ubi positif tingkat pada high risk contact ya dong harus kita cakap di nila dia tu ya kan kita contact tracing ke ni ong kamtam gitu di primary but di high risk contact di luar kata kum ke precautionary measure kum kalat panun yada na kacing sakyang jong ni jimpang apa jo kaporu ni ai jing tente pakino ki brio ki bawan sha ka PHC ha to kasni ha kasangkare patum juru ki bawan menen kasantare bakin chu shong khop sha haye kin chu quarantine sha la di haye kin phone cha district control room min sa ai ka jing pin sang thu ka kham shai bakin bu dia ni la di ha pa khia ka jing ki lada don kino ki badam ki dak kishin jo ka jing pang ku jing jing ho ka jing shmet bakin pentip no ran sha office ku jing kat kum kajing penshai jong District Surveillance Officer kini ki brio kamtam kini ki primary but high risk contact min bu shwa kini shong hop kini quarantine shai la de shipor kumba sau sansni hadian sau sansni pa de min session ya kata test ka bini ong nama hakata kapor la de day bala bit chimpang uta o virus unsa pin i ya de hakata test ka bini session kita hadu bangin da det ya kata min sesuatu kamshai don de en na district jami ki bala yo ban kem lagi kita layo kan kontrak ya pada kejimpang limbau tahu positif case.